Pozdrav YouTuber, u današnjem klipu pokazat ću vam kako da ubrzate ili usporite video u Sony Vegasu. Idete u Sony Vegas, idete File, New, tu izaberemo evo ovako nešto, onda idemo OK, onda idete File, Open, onda ubacite video, idete, uzmete vi neki svoj video, ja ću uzmem neki spot na primjer ili ne znam zašto da imam, što da uzmem, uzet ću Gastoza, ne, evo, autobiografski rap, idete onda pustite da vidite kako izgleda. Motherfuckers, Gastos, Trajko, yeah! Eto. I sad ako želite da ga ubrzate, držite CTRL i stavite ovako na kraj klipa. Izađe ova strelica kao ovako, na levo i onda vi pucite ove najviše. Eto ga. A kada želite da ubrzate, onda idete isto to, držite CTRL, samo razvucite na desno. Ne može više. Evo sada ćemo sačuvamo ovaj usporeni snimak, idemo u file render as na desktop, onda za tutorial vi stavite koje vi ime hoćete, ja ću stavit ću neku najmanju da bi se brzo renderovalo, tako save as, vidimo za koliko će to da se desi, to je da se sačuva. Prilike za pola sata 100%. Dobro, ovo nije ni bitno, znate već kako se renderuje, mnogo sporo. I to bi bilo to.